Ghana de sma Ghana tifo ya musofa dwumpan ne aka Enkrata mo King Kong aka Fufukin aka Bema yemfa ne yere anim enyefom aka Mitua na omotiem aka Mr No Pressure sa pepe busua ndi kwaso waso na share video nda mame we real quick we yen che ho sa pepe na te se ya eye okonfoba agrada ai maame agrada as se wasu apacho say mani nkufie because of say Christmas here the eba na abusua esi ansem a ababedi maka chichere say omo de edo mu nsase ene omo japade ekogine ma agrada no omo ma agrada strong warning but say agrada stay away from social media ene entro ene nyamrasem a agrada na oye no na agrada eje penie e wo manim na agrada koduru fie no agrada aseda awro no shoe e de ahye eye 1 gig munteni ye pa sa asem ne boboba na ye ba abontene betufo na sa agrada ntie futu a wanhwe a the next call to agrada be kobia no o mafie muntie maame agrada no obi ntan no but ye na ye wonyansa na ye ka kire no sa ade na wo ye no enya no wonyae no na sa wo anyai na se osa akokọ to biem na wa mafie a ma agrada ma memesu ma obi amedwona mekasa agrada e wo ma e na de ndien because they say no adofo na omo so mo do no a omutimi ekosensan ma na ese okoduru fie ni say agrada awro no shoe e da she 1 gig e say 1 gig apam agrada bloggers ni nyina 1 gig e say no a na ese oye blogger say 1 gig timi gina wo kase ai me page no mumra me follow momla na mo adede bi ka kire mo e say 1 gig asan start advert e wa agrada asole no so on the way anomasi e say e bobo babim because 1 gig added to time na agrada adem no 1 gig wa ma meye sa videos no anka say we dey promote asole ni bim because asole ye babatum asole mu ye babatum say ka agrada otu 1 gig fo anasa omunim nyansa nka omu agrada yi no nkomu kra komo no tum ka agrada ye yi no ncha sa asem ne twamo agrada bed na yama no enche sa asem ne twam timi ya mentom asese se ama obi bela na no mu na ye jubileti na ye yesei na ye yese ne yese na mseme sa asem we sei no entwai court encrosu case no ti once na court encrosu case no na se more cases e wo hwa eboboba no sa agrada nua 1 gig asan start advert e wo na sole no e na momra e na baba bedu a me wada David mamo e na epon asole a mo pon asole a de ba ade na ade ko amanfo on say yesifi de yi abo ani sunko ejai no so ni sunko obofo kakra be kan nti wo 1 gig se wo na akokoda mu a e ka ba be gina wonom aka chiro bi se obi mra me advert mam e bai na agrada koda mu no kwa na kokoda mu maame no enkwa na kokoda mu but nena maame ne ba fie no 1 gig sabi ha akan say a single a plot kra ehun mframa kra mpo no uni bi wetimi amwa sister no ena ese ese amaso kra de wadwane sa akwa na no di agrada achi e wa asonde mu ha na ogina wo na ye no je agrada no je agrada ho no once agrada asem no bai no sa ese ama no ye hu no sa ese ama no se ye hu no nti sa agrada ese wo sen be na sole ho adverta wo da wanyire no ho no wanya de no omubomla oboba no ebebe sise kim no musa so no mu a ene de ene nanya obi a na ye yo because I also baba ye wasole a nke yi wo no ese kwana bla case ne na be kire ugina bre ti se afei ene ba bedi wasem ni yi afei na mpanyifo betena ase ta afei na mpanyifo betena ase no na sa agrada wo se be ya homaso na afena mo se be advert afena mo ayi say nipa mla na mo se be bu nipa afaso e wo nche mu dia ene e ho de wo sa ko du court dem ho na se o mo sa de so ko bo kwa adu na wa ma biem dia ene de wa ngasa wo jejereje enti kan se 1 gig ye study obi a wo no na wo se problem e da ma sister no problem pa na wo se pe da ma sister agrada no nti se de 1 gig se wapam agrada bloggers ni na say do no na ya agrada blogger nti news bia no one de be ba bonte about maame kronfo no about agrada no
nti sa agrada so wa be ko waba oba be na asole asole mu ye be ka ko ne ko bi ne ye betonton ne ma wo na wo be mani pa krompa hu mobo no wo ba ya wasa atwe ano na wo so nua no wa woro mpa boda se onua no 1 gig no na 1 gig ni mra ma ya announcement na mo mra so na mo mra asole but adentra agrada dem no 1 gig na ntima ko yesa announcement no wo 1 gig na batra bonten na wo pa mpanyimfo achew na wo sra mu Ghana fo nyina mu nya Ghana fo moa obi amla meboa mo obi amla no meboa mo no 1 gig afede fofi anto atawo eni na no ni nansa na wasa betena bonten me adwenpan de meka na eduru wa mo be hu say yes video na adwenpan ne ka ho asem no wo say maame no waba agrada wa beduru fie obi afa no ho biem me adwenpan me fa agrada ho do na bla bo be ye ono anasem but the onua 1 gig no na make no the 1 gig astate oboba no na make because sa agrada ntu onua no fo say mesrew wo dem be masole amenye masole na advert na agrada ba social media ebe yes ha advert na ho no na agrada de nya issue agrada de kokoda ni bi ho bosome ni akire ye yi ni pa no ani pa na yi no court 4 ayi krampo omiti o eno mo hunu mobo eno mo sa de ma mkojo ho me kakra na case na fe ni ba be ye be di case na ngasa afa yo be di case no afa na agrada agrada ni na nkrofo ene yese be advert yese be promo usa ma me no mo ma me na sem mo sa nkrofo no na mo ma me na sem no hwedo nua ne ye ena mo mra asole unu nua mla unu kunumla ne ye pone asole na me wade de bi de ma wa ma wa ye ho ena bra asole Sunday wo banko ade a ubenya o share ubenya sei na den ede be ade ede ba de na 1 gig mo sa ne ko sha so ndem ho a wo de ba bonta be da Ghana fo bi mu 1 gig ede be na mo de ko sha so ndem ho a agrada yi na yi no eno so ehun ani je ne sei agrada be na ya ma no 1 gig ehun ani je ne sei we u jubilate a kira sei ni pai mu ya boabo no da gwa kwakotum mo so mo te wona ye jubilation na maame ne yi no nya yi agrada ne yi agrada no ne yi agrada efo bi hu bai maame mu case ye ntwam asema wo court eguso ye kan ho asem ne amani pa ne bela afei na mu gina ho ena ayi na agrada yama ne bel nyame akasa agrada nyame akasa agrada nyame be akasa ya ka agrada okodem ka agrada epenipa amani pa be. This is the time where say ka agrada na akasa no wotas otunu mfo agrada wutiemi atemiye maame agrada se wutiemi atemiye pa wenye se bia fe na be jubilate o. This is the time wa esa wangasa wotenase na wodwene ko akiri na wunu se eno we bia wo ye ne nye nyame di won afofie ni ama bela afempo ena ese ka wo san calm down afen na wa agrada ese ka wo tumi ka wano tum na nya afen na obasuma unua no ene amanfo bi mu na ebe gina na agrada ebe bo agrada abaso ena na agrada momla na what me the 1 gig cry no kana mjino mentase because ye chi agrada tum 1 gig na wo pache wo sa ye mo na ye mbele agrada wo but ye yi ne say abusia se omo na omo kwasensan ma agrada no omo sesa agrada anye careful agrada me ka kiro me information menya na agrada me ka kiro no omo na omo kwasensan de ma wo agrada no omo sesa wa anye careful se wa anye careful the next court na be kon omo nyina be bo awura ho abeyi omo nsa free ube condition na se agrada tie na tie ni ye biem wa hwe ya ubedi unu amochi akwa dem e buy no 1 gig so yira oda na yire nchen wo agrada na wunte futuo na wunti no won say 1 gig no da na yire nchen esiama no way agrada tie na tie ni ye video we mencha wo ho ye gie ni no e be ni da ma no ye ntwa asem ni ye ntwam nti agrada utie mi a moni na ho ma wani na wo nyesa wo nkrofo na omuso mu do na omu ba be sensan ma wo no omu se wa nyai enioma bia oye na se omu mbufu a omu kokoto akoyi omu nsa free be condition na se omu yi omu nsa so free ase a agrada esiama
1 gig no omuntimi nya hwe saa nkofo no muntimi nya hwe omukropo na mani pabufu ti ayu na sa afre ne ebedi asem na esa calm me down beko wasole dem akwa waso dem wo obia no ni asem tam no so a so beko court akwa court ye bugu so ebu agu so nyesa na so man krofo no yi omunsa free ube condition na say agrada because omunam sa sha ase no se case ni ntwamu a agrada tie ni ye se case ni ntwamu a enya de a sankofo no moja pade no eyo omode abiem se case ni ntwamu onye omunya pade no nya omode abiem o this case na twam etwitwa case nim ansa na omunya pade no anga sasa bejo omunsa biem nti nena omunya pade no omuda kosi awowa omuda besi udin so se ma obel no sa be ne da ma no eno nya ni gie because nipa ba akọ onko akọtu miensa na edi wasem nipa ba akọ court miensa ena edi wo agrada wasem nti obi akọtu miensa na edi wasem de ese ka wo kra ma oni da ho mo na akoduru fie na wo so wo ma no wodu ani to eye wo ma no wodu ani to wo ma no se me wo ma eti 1 gig e enkojina ponte koye advert biem 1 gig enkojina ponte koye de biem na nya sa ne se sa so me mu a ebe ya asem ti me de me ba no boko se ya na me tufu na wuntie no agrada se na me tufu a na wuntie no ye tufu no wantie a okwantie ade me adwopan me ka kire wo ye tufu no wantie akwantie ade ye chewo no na omo na omo so omo do no no mu didida wo ena na wo no okokot na wo ba udi akwaniaba na se ne no wanya nkofo bi wo nchen na wo be sensan de ma wo ni ama bela o si ye jubilation ye nkrase ya bia se ya kwase asem sa na mo gbe se agrada koduru court na ano na akasa judge for no kra bu afu ni asa akọchi agrada akotum na mo asa be kasa na Ghana na denden wa abra mo tete wono ya manipa ni bela ka mo kama no tum yi na asiama ai 1 gig ai me wo ye wo surprise mamo mo pese mo hu ne yakwa ena me page mo follow me page no ai ne ye fansem pamre mo ese me na me be breaking news ese 1 gig ese so on the breaking news and the news breaker 1 gig ti me adwopan de me ka kire mo agrada wanyai saa ne o mana wunu nua na saa start wo suma ase na saa man for saa mra wasole ho na agrada me saa agrada won tumi sesam saa agrada we se nyejeli no bekomu a na wo be sua nyansa nka kakra ye ni mpoyi ese ka agrada wo de sua nyansa nko bae ka nya afa no nua ne be gina ho ena momra asole ena asole no ba after church ye wade bi surprise the mam after church was surprise the mam dey be surprise bay ena 1 gig mo wa mo de kokoma cancel obi wa abonten sa surprise na mo ko tam 3 billion e de kokoto se mba bechecha eno ma agrada fa ho kokoda mu no the same surprise na agrada e fa ho de kokoda mu no timi de me ka kire mo mpo mo ne de tinto empanyifo na mo kosensan ye no o mo sa agrada nim no be mistake o social media so bi mu a be conditions na mo do mo sa ko sha ase na agrada nya be no o me yo mo sa frase timi de ma be break me news o wie ma be ka asem na wie agrada pa wonfa wo fa be boa no wa anfa so a be happen ama mo be yo mo sa frase ama ya san e na akwa akotwene mu biem ansa krompo na cases no ai de after krompo ai de apop yaba timi de mo sia wo ba so amekafo e tap send ed amount so ati aso person send ska bronya yi be ekofie nkwa akoma abusu afọ de app amekafo amount tap sa pepe ubenya promo code adwonpa he no ai de no abo agum simple as ABC ai na me say kanfo divine organic skincare product ed amount divine so person skin color na ha so chi so ati ase dia ubenya divine organic skincare product divine pills so ed wo honom mumpumu so na bronya discount esu sa health yes on the way of red loss na fresh no be ma de wo why so you look fresh what ase sa pepe health yes be ma otrini aye na ha wo yo ba na pese bronya otrini wo ya akono a health yes ukona so yeso a edin no Adwonpan TV Beki TV bonya discount munguso na mo follow Beki TV Adwonpan TV Drag TV can say TikTok Instagram YouTube munguso na mo subscribe nya de MI nyame hira won to nkwanem
nyame adoma yɛbɛsan ahyia biem nti agrada yɛtuufo na wuntie no yɛtuufo na wuntie no so waanyɛ study obi a wotena wa ma wani ana hɔ a sɛ wa ma wani ana hɔ a wobɛkɔ ante ade adwompan mede ma no asi ken baako pɛ ai Mr. No pressure be foul. Peace out.